sobivanje dveh ljudi, ki se zelo dobro razumeta, ki si pomagata v vseh možnih situacijah. Skupaj gresta na izlet. Da se rajši igra s tabo. Prijatelj pomeni, da skupaj greva v kino, pa da si razdeliva čokoladico, pa da se imamo ful rada. In a very fundamental way, humans are social creatures. We seek out company of others, we like to spend time with other people, and it seems to give us something psychologically very necessary and very satisfying. And we can see this in very young children that are only a few hours old in terms of their eye gaze. They will seek out other people, look around the room for people to interact with. For the child with autism or Asperger's syndrome, other people may be frightening or scary, and so they don't really want to have any interaction with them whatsoever. Very often people with autism don't seem to have that kind of attentional selectivity. So they will find themselves in a situation, there are cars going past, there is a bus making noise, there are many, many different things going on in the environment, and they seem to have difficulty in focusing on just one or two of them. It seems to be a case that everything is perceived, everything needs to be attended to. And of course this causes an enormous amount of confusion, and it makes it very difficult to focus on any one thing at a time. Autism is a psychological condition that seems to be best described as a combination of difficulties in social interaction and also in terms of more general communication. There is also the presence of this need for structure and routine, and very often shows itself in terms of repetitive behaviors in individuals. A child that exhibits autism presents with various difficulties, mainly difficulties of communication, whereby the child finds it very difficult to take turns, finds it also very difficult to use empathy and be in other people's shoes. And also there are social interaction difficulties, the way the child relates to others. There's no reason to believe that there is more autism in the world now than there was 50 years ago, 100 years ago. Certainly what's happening is that the tools that we have for identifying the condition have improved. So we can identify cases in a more similar way in many different countries, and we also have the tools to find those people who are on the autism spectrum but may have a mild condition or a relatively mild condition such as Asperger's syndrome. Kljub temu, da avtizem ni redka motnja, se o njemu dolgo časa v Sloveniji sploh ni govorilo ter se ga obravnavalo. Predvsem pa je bil avtizem preveč stigmatiziran. Zato smo leta 2005 starši otrok z avtizmom ustanovili Center Društvo za avtizem, da bi slovensko javnost osveščali o tem, da avtizem obstaja, ter da bi staršem in strokovnjakom dali ustrezno podporo v smislu izobraževanj, strokovnih usposabljanj. V prvi vrsti seveda pa smo želeli pomagati posameznikom z avtizmom, da se lažje vključijo v družbo. There are, of course, a huge variety of different kinds of human interactions. We can think about our colleagues, the people that we might see down the shop in the morning or at a cafe. And I think within all of these
relationships, friendship occupies a very special place. Even though there might not be a specific genetic root or biological need, it's something that everyone seems to share, and so this desire for friends is probably universal. Friendship is very special because it is those people that we choose to spend time with, choose to interact with, and choose to know in a more significant and deeper way. During the first few years of life, typically developing children go through a number of different developments that allow them to interact with other people and prepare them for the social world. The challenges for children with autism are made that much greater because many of these basic understandings, such as facial expressions, such as the idea that eye-gaze interaction is very crucial, is not present in the same way, and so they are trying to develop without the basic tools that are required to take them to the next stage. Težko se je vključiti v družbo, če se vanjo lahko vključiš le, če strogo upoštevaš pravila, ki jih sploh ne razumeš. Nažalost so v takšnem položaju posamezniki z avtizmom, če jih ne podpremo in jim ne damo strategij, ki bi jim omogočile vključevanje v našo družbo. And of course, we have a very important role in terms of our power to facilitate development of social skills and of friendships. In a curious way, people with autism and Asperger's require a specific environment, and if we create situations that have structure but also have regularities but also have the freedom for developing social skills, then this is exactly what is needed for these individuals, and we need to understand the requirements of these individuals. We can put them in a certain situation and they will blossom. Ja, no, imam to zadržati, noter se usedemo pa se pač spustimo dol. Se zabavno, se lahko, ne moramo se raniti, ki je tako narejeno. Jaz vanta kar lavno se vosim s to kumo in kje je? Že 4 leta v Centru za avtizem organiziramo poletne tabore, kjer se otroci učijo socialnih veščin in komunikacije. To počnemo s pomočjo raznih likovnih delavnic, športnih aktivnosti, razvedrilnih aktivnosti. Hodimo v kino, na bowling, na razne sprehode, organiziramo risanje z mentorji, kiparjenje, lončarjenje. Vse običajne aktivnosti, ki so jih deležni tudi ostali, tipični otroci. Ja, otroci so na tem srečanju pokazali veliko zanimanja za to slikanje. Vidim, da je treba čisto specifično za vsega poiskati tudi kako nalogo. Zdaj, ko vem, kjer zmore, pa koliko zmore, za drugič bo to veliko lažje. In spodbujati tisto, kar sam najraje delam. Ja? Andraž, kaj si to risal? Letalo. Katero letalo je to? Britanski bombnik. Aha, in kje si videl to letalo? V računalniku. Aha, in si zapomnil? Ja. No, super. Lahko bi malo bolj ratala, ampak za prvo sliko je v redu. Super, ja. Tale je pa bila tletja, to sta pa šla, ko je tam mama, ta je pa Sinček. punca, tu je pa pana.
To je pa loško, imam sladko koro. Ampak najlaje imam tega slikanja. Predvsem pa na teh taborih poskušamo odkrivati njihove potenciale in jih skupaj z njimi tudi razvijati. Tam, ko igram TV, sem pa najbolj srečen. Jaz občutim kot eno nežno pesem. Jaz občutim, ko igram TV, začutim eno toploto, kako bi rekel, no, kavi mi je pa najbolj všeč, zato ker najbolj zveni. Najbolj ima črne tipke, veš, oktave pa bele tipke. Za Matica je ukvarjanje z glasbo pomembno za njegov celostni razvoj. Naprimer, ko je igral na kongresu v Ljubljani, se je srečal že z vrhunskimi glasbeniki. In sem ugotovila, da kadar komunicira z vrhunskim glasbenikom, Matic zelo inteligentno komunicira. In to je nekaj, kar mene zelo impresionira. On je dejansko sposoben se pogovarjati o skladbah, spraševati ljudi in res kvalitetne komunikacije, ki pa mogoče v drugem okolju ni tako opazna. Pri otrocih z motnjo avtističnega spektra se mi zdi najbolj zanimivo to, da se lahko učijo, če mi najdemo njihov jezik. In lahko se ne učijo, če ga ne najdemo. To pomeni, da pač ta isti otrok je lahko za nekoga dokaj nesposoben ali pa tudi na določenem področju, če mu ga predstavimo na napačen način. In za mene pač je to umetnost poiskati njihov jezik, iskati načine, na katere oni lahko sprejemajo. Zelo lepa izkušnja za mene je tudi ta, da te otroci izredno čutijo. Brez besed v bistvu naredi stvari, ki jih jaz moram drugim otrokom povedati. Potem pač skozi glasbo najde kontakt z drugimi učenci in z drugimi ljudmi. Glasba je Matičeva velika prijateljica. Na samih delavnicah in tudi seveda na taborih se med temi našimi otroci sklepajo mnoga prijateljstva. Moram reči, da sem res tega tudi zelo vesela, čeprav niso skupaj veliko časa. V bistvu preživijo skupaj mogoče 1 uro na teden, mogoče 3 dni v celem letu. So ta prijateljstva zelo iskrena in tudi zelo trdna. Res je, da imajo vsak svoje interese, včasih se zdi, da celo govorijo drug mimo drugega, da jih mogoče celo ne zanimajo iste stvari, ampak kadar se je pa treba postaviti za nekoga ali pa objasniti določeno situacijo v imenu nekoga, so pa izredno empativni drug do drugega in to je nekaj, kar se mi zdi izrednega. Vsako toliko dobi, vsako toliko mora dobiti Slagana Božja Blaža, kot recimo jaz Miha, ko sem ga dobil. In zdaj ga imam, ne? Ja, ne imaš pa prav. Tako dobrega prijatelja kot je Matic, še nikoli nisem imel. Veliki prijatelj, najboljši od vseh. Mislim, da je ta tabor zelo v redu, ker sem spoznala kar nekaj novih ljudi, lažje spoznam ljudi, ker jih že poznam od prej. Drugače pa v šoli je bilo pa zelo težko. Very often for children with Asperger's syndrome,
They may want a friendship, they may want this kind of connection, but they don't necessarily have the skills or the insight to develop such a connection with another person. And this can often lead to levels of depression and sadness because they want this connection, but the connection is beyond their reach. Otroci z avtizmom težje najdejo prijateljstvo med svojimi sovrstniki, pogostokrat so celo žrtve medvrstniškega nasilja. Pusti nam je, ne se zdi mi tep, jaz ti predlagam, da to enkrat narediš. Da greš enkrat stran od njih, da jih recimo ne se njih oblačati in jih pusti na venec. Izmer pridejo eni novi k teži, no. Zakaj te pa izzivajo, dek? Pravijo, da dopivam, da vide, da lepe oči v ceniki, pa to pravijo. Si pri teh neki tako nič ne pišejo skoraj vsak, kako gre tako upokojniki, si mislijo pa take stvari. Pa se tako delajo pa to, pa nabijajo muske pa to. Tabor mi je bolj všeč. Tukaj ni nobenih, ki te primajo za vrat in dvigujejo. Children tend to pick on other children who perhaps look different, either because they are too tall or because they are too short or because they are too fat or because they are nerds, we call them, in the sense that they would be very much intrigued with the academic work, and so children, they would be prey for other children to be picked up on. And this can lead to bullying and can lead to the child being picked up on, and obviously this will then affect the self-confidence of that child, and it will also affect the functioning of that child within the school situation. Vesel sem, da je moj prijatelj pa to. Jan saj skrbi pa nič ne teži. Jan saj je prav prijatelj. Planec. Hola. Friendships within or between people with autism are simultaneously more difficult to achieve, but also more crucial. I think people on the spectrum actually need friendships that much more because so much strength can be gained from friendships. Friendships that can be developed early in life between children with autism offer enormous benefits in terms of socialization. We learn from each other as fellow children in a way that we can never learn from teachers or parents or from society. We discover the world with our friends, and this causes enormous changes in terms of development. Ali pa ko je Alen vrgel žogo, kaž pa se mu je odbila v glavo nazaj. Ti smo je vladali. Tomaš ima pač avtizem, ne? In malo drugačen je od drugih. Čeprav mi se čisto redo razumemo, pogovarjamo se in nam je to všeč, da mu lahko pomagamo, recimo, da lažje se igra v skupini, da lažje razume, recimo, igro. Pa da mu je fajn. Pa da zna sodelovati. Ja. Pa da se razumemo, ne? Ja. To je najboljše. Da se ne kregamo. Ja. Ne, ajde, podaj! Alen, Marko in da je Tilen in da boljši prijatelj, najboljši smo jaz in tudi Denis. Jaz, ko sem Tomaža prvič videl, se mi je zdel tek zanimiv, ker je bil malo bolj drugačen, bolj zabaven mi je bil, pa zelo smešen, no. Mene pa jaz, ko sem ga spoznal, se mi je pa zdel zelo fajn, pa da zna biti dober prijatelj, pa tudi če ima avtizem. Dihno. Ja. Ja, meni se zdi, da Tomaž, recimo prvo, ko sem ga spoznal, je bilo malo bolj težje, ker ga še nisem njegove navade pa to poznal, kako se obnaša, pa tisti drugače. Ampak zdaj, ko ga pa že poznam, je kar veliko let od prvega razreda, se mi pa zdi, da mi je že vse lažje, da se lepo sporazumevamo, pa pogovarjamo. Nič ni težje njim, vse se da, tako z normalnim človekom. Ko ga spoznaš, je to vse tako enostavno, pa še zabavamo se zraven. Ja.
Če s Tomažem igramo, je še boljš, kot pa če s katerim drugim, ker se bolj zabavamo. Pa bolj zanimiv je pa to. Učimo ga hkrati tudi, ne? Kako se špila košarka, pa to. Pa če kaj narobe naredimo, še pokažemo. Ja, možda. Da se čim več nauči potem. Ne? Ja. Gremo zdaj v kino. Gremo. Gremo se gledati. Levo pice. Jimmy. Tomaž, ti si gleda prvi del. One of the key features of autism is, of course, the enormous variability. No two people on the spectrum are the same. Some will need institutional support for the rest of their lives. Some just need a little bit of support to live normal, what we would call normal, fully included lives. And I think wherever possible, institutions, education systems, people generally should be looking to include people where possible, but also to give them the support, sometimes just very small measures that actually facilitate that support and make inclusion, living in a general population, possible and enjoyable. Kaj bo prva stvar, ki jo boste naredili, ko se začnejo počitnice? To, kar si želite, pa med šolo mogoče ne morete. Luka je z nami že 2 leti in lahko rečem, da smo se zelo lepo navadili drug na drugega in da se imamo vsi zelo radi. Otroci Luko zelo lepo sprejemajo in mi pri delu velikokrat pomagajo. Seveda delo z Lukom zahteva posebne prijeme oziroma prilagoditve, predvsem veliko slikovnega materiala, več vzpodbud, tudi pomoči. Luka, katero knjigo imaš patirati? Prišel je ciganček, sajast kakor vranček, majhen kakor škrat, gibčen kakor gat. Ni imel ni cuknje, a v klobuku luknje, trdem snegu bos, kakor grm. Seveda so otroci opazili, da Luka deluje majčkeno drugače kot oni, ampak smo se o vseh stvarih odkrito pogovarjali in smo našli kar veliko skupnih rešitev. Hkrati pa organiziramo tudi eno druženje v parih in v manjših skupinah, kjer se otroci navajajo igranja z Lukom, spoznavajo, kako ga pridobiti za igro in kako mu pomagati, da išče stike in najde družbo. Lahko rečem, da se je Luka v teh zadnjih mesecih začel zelo zanimati za svojo okolico, za stike s sošolci in da je prav na tem področju zelo napredoval. Luka je v 2. razredu osnovne šole in res moram sam pohvaliti njegove sošolce in sošolke in učiteljico zlasti, ki ima zasluge za to, da je pač Lukata dejansko zelo lepo vključila in ostale otroke pripravila, ne samo na cela šola se trudi, da bi ostali otroci ga sprejeli in mu pomagajo, se tudi igrajo z njim, povabijo ga vsak let na par rojstnih dnevov, tako da so ga res zelo lepo sprejeli. Nas pa skrbi, kaj bo, seveda, ko bodo starejši. Inclusion is a dynamic process and we can only help the child to participate in inclusion. Now we need to include all those who are in contact with the child, mainly the teacher, the peers, the head of the school and indeed the parents and all the other professionals who are involved with the child, because all have an issue to contribute. Lukatu so najbolj všeč stroji, aparati, naprave. Recimo
kot je pralni stroj, kot je avto, mešalec, krožna žaga, pa avtopralnica ali pa vse take stvari in se tam boljš počuti. To se pravi, v družbi enih predvidljivih stvari ali pa ljudi. Ne. Vse, to se pravi, pri stroju ali pa kakšen koli aparatu, ki pritisneš na gumb, bo vedno enak odziv, če se ne pokvari. In to je tisto, kar v bistvu njega zelo pomirja. Pri avtizmu je problem pač imaginacija, to se pravi, da težko predvideva, kaj se bo zgodilo, razen če je 1000-krat eno in isto stvar, recimo že ponovil ali pa 100-krat. Bolje, da grem na OMV in pejem vse avte. Very often, of course, it requires extra effort from us, from education authorities, to include these people. But it is so incredibly valuable to do so, because with a little bit of support, they can then have social interactions, they can develop friendships, and they can experience the kind of rich social life that we all take for granted and that they actually desire very strongly. Nekdo, ki ima avtizem, bo celo življenje potreboval določeno pomoč. Avtizem se nažalost ne konča in se ga ne ozdravi. Čeprav lahko ima nekdo z avtizmom tudi fakultetno izobrazbo, visok inteligenčni kvocient, je zelo dobro splošno razgledan, to še ne pomeni, da ne bo nastopila situacija, ko ne bo zmogel komunikacije, ko ne bo razumel socialne situacije in takrat bo potreboval nekoga, ki bo razumel njegove potrebe. Nihče od nas si niti predstavljati ne more, kako težko je, če nekdo ne more skomunicirati, kaj si želi, kaj misli, kaj občuti, ko je zaprt kot v neki nepredušni kletki, iz katere se ne čuje njegovega glasu. To mora biti težek občutek. We need to facilitate inclusion for our children, and we need to help them to participate. This is, after all, their right. Children with autism have the right to be taught shoulder to shoulder with other children of their age. And this is important because at the end of the day, these children with autism will live and will share the same life, the same community as the other children in the class will do. So what's the point of separating them and isolating them all their life? Segregating them to have a different type of education, when then at the end they have to be placed back within the community that would have segregated them. In all sorts of ways, human beings are very complex creatures. We do some very strange things. We use language in very bizarre ways. We say things that we don't mean. We are sometimes dishonest to each other. We say things to mean a different thing. Very often, people with Asperger's syndrome or autism are simply not like this. It's much more a case of what you see is what you get. If you've made them unhappy, they will tell you. If they think you're wonderful, they will tell you. So very often, a friendship with someone with Asperger's syndrome or autism is a much more straightforward, a much more honest relationship, and in some ways is so much more fulfilling than various other relationships. I can highly recommend them.